Nairo wagi. Yes. Da makene guthiaga uguo. Ni maugire kioneki giake is very microscopic. Ni maraga gukiona. Makiona matingihokera mwana wao. Marauga kiu tikira giko kiarikitwo na demu ake. Well, it's very microscopic. We are unable to trace it with our naked eye. Yes. Ne makimwagire. Wakimwaga ukuna. Na icoga kiwahurwo bara ya kumumura wendo riku. Wendo ucio wake. Yes. Riu ndu ucio ri ni mundu ukuanagia maundu gatubu. Gatubu no aguanio. Ni waguanio. Ona hese Osman wakoro gwa thonda wa mumithirie fridge ndari ariganwo ni undu ucio ni agwikua maundu muno muturire-ini to mundu ucio ni acokire agitigithio wira ri na gatubu akigia fridge ri magicemania no amuririkanagia wanyima fridge ndikire gwaku muci ndo akeneirwo kiinokia ndo akimuria atiriri fridge cia kambuni ri itineanagwo nduka ciena semi permanent structures. You know, he never forgets. Ugikira na ri, he will keep that record. Ni aguragia fairo cia tene. Yes. Na tondu ko usuru maki no agithoreka ngite anduri. Nyaragititwo. Thoko. Thoko. Ya o githomo. Yes. Kia mono wa mucioro uyu. Gwika atia? Ogukwa mathaga. Gukwa akwaguo. Gukwa mathaga wendo gikomo bana. Yes. Ndio. Akiwa atiri. He also likes to get back and make statements. Arauga kundu ku ngathondi aku. Ngetwara nie mwene. Yes. Mone gatubu uria manyararire. Negua. Ni ari haria ici nguru. Ile ya mbere biu tika. Tika ino second ile ya mbere biu hana gatumbi. Ndamiona. Aiho yari na Anderson tene. Yari na Anderson. Yana actually wa ruta cigo kanua. Iyo. Ya tene hana gatumbi ya thutha. Nyakiri wagurire second. Na auga ngari yo ri. Muhirige wayo no wa Prado. Na ndele tinti. Ugoro agithondia ni mwana ni gatubu oka. Yes. Ni dabirio. Yes. Icio ikoro cie marika ma KA. Yes. Ndio. Aragithondia muthenya wa thoko nene. Na aragithie na muratawe. Witagwo Kago. Yes. Era Kago ni ukundu arahandu. Ndwe andu no makuage. Na thutha-ini no magabatara. Ni manjitanga tubuku-ini twao tuhucapu. No riu maranjitire ndikio ndi kiumbe na ne gwikinya kundu ku mamenya atiriri kwaja ngondi fathe no ndimekira goro ino ndimekira kuri undu. Yes. Na igoti riri akwa ria mathiko ya rihana ria rigathi. Yes. Haigoti ekiraga riu ria mathiko ya ira ihuta ringi rire kiritwo ni mweshimwa murathere turari gwa kama itugoti tuho athuria mebia. Yes. He likes to live like a king. Well, he's not yet there. No ni akunywa cuba ciake kenda na ndahare na igithie kani. Yes. Ndeagagia gikingi mondo. Yes. Gitari na wira muingi. Na ni oekaine muno ngarariga tondu aingira kirabu ri aba gwetia ini akauga aretia ini nigetha anyua njohi ri itukaniro ikuhura ini riri. Yo, he is also dramatic. No, he is. Auga ni ande ya kani nigetha ndanyua njohi ri ikarigwa guthukia ini riri ku ya gwa kale undeka atia kale riu ndaria. Yes. It's melodramatic. Ai kinya suru maki. Muge ndu ageni bagitwara o haria mbere. Yes. Haria hai table. Na Kago no aramuria atiri. Kawe na indo ukienda ciendio thoko tondu. Kamondo kau ara ngenda igwa karitu. Wetigana ko. Horero uguo. Yes. Horero haru hariku. No hau. Yes. Ai kinya ko rebo introduction itogweta nyina wa magu atutaririe gitumi kiria gitumite korwo guku. Every program in the rural areas has that.
Tia totaliria kiria gitumite ukoro like no one knows. It's like people just came mysteriously to check on what was happening, to be instructed on what to do, what next. Atagwo mwakirwo Nuki hemo witu ugite mweke wa guthomera kundu gwita South Africa Durban tamba sokie gatho ni umwe wanyu gwite gutwiteka ke mwito cio gutwiteka mwito cio ni mwana cio tioge niwe uri haria na ni mukuona mwana nginya ni ekirite gown ya graduation ni ikinya ria ni maragito ni kwenda kwamba gwita mugeni okumete Nyahururu he mugeni okumete na Ikuru na twina mugeni muthuri ti mugeni muno guku aria muri atene ni mumuwe oya atoire guku na rigico etagwo ngiri batiga tubu ni atahire andu mai muno guku na ngirigico na kuri ondu kungiathire twetanio no icio ngaki ndigo kiaria tha ici ticio iturehire riu ni gukienda mucokanirie makobi manyu wega twite muthuri ti ngiri bati Gatubu Gigi ke aya nukwende ha kukwende kusangana bwacha. No be rude, people have a very rude way of clapping. It's very comical in you. Hello kwa jamaa MC Maro go baina ya Johero Makiodi. Well, hello ngihiuri ya Johero. Uone kana tosari mu. Na gudo atana. Nale muario ana Windsor. Eso. Awa Gure otingani na ndwege kundu guku. Ni aingi anyu mu tukaira hari angarariga muhatite. Ni undu wa maundu matigaine. Na andu aitura riri ni moyo. Otire uka hari hakwa. Aka uteitheka na njira imwe kana ke kanere egi ndegeta ongiri patiga tubu na nendera ke iwo horo wa githomo nenya te muno kunyithira githomo so ni ndia hotire guthoma ngiatanagio na kiene leo nengo kiruta kiria njokire nakio kago otagera hari angari ni kamulimo kali nguleide mondo elia yo keke you kenayo ndi hara ibere o twagithiaga gukirehe kiria ngiokire nakio ndeke gwete kumalirigana ire wandu ati yo ni wa trend thagio horo wake ni ngia ngai no agituikite mwega ndirio ngarari gare ndi nduka ya gatatu nebo ni njene ru na ndo no marakiuka irio icio ti ndo mungi ahurira ruhi ndio kago ni okire tuma na ihenya hario handu hangi tulio handu hangi twetereirwo tulio handu hena ibata o tariri twetereirwo na tondu nindirakiriitwo kips cianyu kana target ni ngiri gana ria bote tu ni ngiri bati amwe na family yakwa tondu ndakimegeire ithe wa andu ati no arenda ithe wa andu ati ni ndageire family na ni undu wa tha cia Ngai ndi na twana tutatu tutungu Yondo wandu ara matarajo matuko macio itho wandu atiana hitia guku na ruhio thiko ici njitagwo Baba Bob maundu macio muno ni akirekagia twika muciari tire mwe kana meri ari akwe kwezuka na gutu wakwa tagwa Trump leo ni ondo cio taro ndakirwo itho wandu ati niwe ture chara na ndake ngukuona hau hari andu aria maratara mbeca gwenda kuneana ngiri cia kwa 30 anduru
Thate na kuria ndo 150 no ni atege tura gicunje kiega MC aramwira ni muguka muri eri kagore murigo atubure aramana ile coin cia 30 Pia ndo dukana matura maiga makoini riu ni marakinyite 30 no futhi no aongia na jona kamondo ga canvas aya Besa ni besa ndie nige kiato mamurugamie ruhi kuite koini cia 30 yes kaulu yako ni ya nuthu nida kiruta icio na mungetwara bengi ni mugo cenjanirio no akuria andu kumuikiriria andu aria maranjike alo bathira muikiriria kagono tu ukita na andu kia kunjikiririo wa gatwi kaona keri mune makoini mangiri you know there are 2 musketeers Nengo ikiririo nani na ke koini cia ngi ici ne citururu hari ici leo ile watu atine do tio gitara leo tekera gutua hora nyondo waitu na matha kago ko curu makito gukuhira kuria twithie no gatu is dramatic ni muramanya wega no twicoka tuthie hari ogwo mutonyora nitubatara inu kuonaga thwariga na ithe wandu acio ngeigua ni ndona ta wari tuhirwo ibaba itu mbeca icio ndonire ndikire muri wa biacara wa tene ira ndimwe formula cianjitie tung'ori-ini kilo ĩmwe ya tung'ori kongea mondo ina ratiri ne mogo citara na ihenya to kilo ĩmwe ya tubauni iri coka kindu 2,000 cia mana ya meratiri ni mai na kanyamu mara kuda hau athuri ngui ya kanene amera kago ui kuringana weri hau tukinyete ri ureci ithe andu ati atarite nginya no anga hindi 4,000 icio akarekia gutara rucio icio ri emeko alama itara na muka nemeko manyangiriva ati gatubu niara horirwa umari gishoine yes meo tarana muka ciakwa tondo matikeria nguku na mbeca ni mbeca ni nini ayo kauria kago oi riu no akaendia 6,000 na 100 akirikia juma mothi wakirikia kunyotho macoka ngararia kindu thaita cio tukui kago oi haginyagia hau ndagikora kiritie 18,000 ithabu riu niri gutharuka enderio ngi magabeka I was getting back to the ex-family. Icio ri ego banga imuthie kemena muka Bona ni he mundu ndikira kamunyonyo atufu is feeling good Weni arahora thimu agukena mwaka uyu wothe arahora thimu akoria Jesse ui ndio ni maracarire
ndiraigua tita irikite icio me utata githurano uria twetagĩrĩra. He's a master of revenge. No. He says revenge is a dish best served cold, chilled, cold. Icio nĩ mekũngwetanga magĩtara. Kongo ino atari wimbo na ningĩkĩhĩngwo tondithia magũrũ matukũ aya. My big brother Kuria. Mwita mutha ndiramwetherera riu rurenda-inĩ rwa ruro kuma atiga tũcongoire kũrĩa ngũngũgũrĩ anga nĩtamenya he kaũndũ gũcoka gũthiĩ. He is back. Ndĩraiguire over the weekend nĩaraheirwo wĩra nĩ mũgathe. Yes. Like he never left. Kĩndũ atarĩ nĩ bendera no wĩra enaguo. Yes. He says the mutha rĩu is now back. Moses Kuria. Nĩ wafete gũka gũthoma mohoro matangatho. Sasa uko na kasi wewe ndũgatũtũmĩre CV rĩ. Uko na kasi utige gũtũma kimuna gĩa tũtũmĩre CV rĩ. Arejero andũ ndũndĩka ũgĩthe tondũ nĩ mũcemanagia na anene ta kĩũnjũri meredia andũ. No wee nĩ mutha oya gatundu wĩra naguo kĩndũ atarĩ no bendera. No wĩna wĩra rĩ ndwĩra bendera ĩkoragwo ĩrĩ ũceremanio. Nĩ njega yo no rĩu rĩ ona ũtamĩrĩ rĩ we bora uko mahali actually wĩ handũ gĩkũyũ tuga nĩ arĩ ha handũ mutha itwe handũ nakwa rĩu arĩa hetwo rĩ nĩ advisor. Mutari economic advisor wa mũgathe mena day David day rĩu nĩ marĩikaragia thĩ president ndiĩ kana mũramenya mutha atuĩkĩte kĩ nĩ arĩikaragia president thĩ akamũria sasa Moses Kuria my friend tunaenda njia gani. I'm thinking when we are looking at the economic block I think we are making quite some headway but it could actually be better. It would actually be better if we focus on SME and the infrastructure development because this country will grow if we focus on infrastructure. Kinyĩte hau hakwĩra mũgathe taikara gũikaria mũgathe thĩ ikara kũmũtara sa oi please ũngĩtekera kũhe matũ munene oi please ikara tu kara kahorera tekĩrĩrwo juici Fafa Sharini ndingĩrio maĩ ma macungwa tondũ kĩgũthaga thiki tondũ nĩ mũthikiri andũ nĩ mũrũhĩarĩ kathĩ gũtaĩ tũmotũtatu tũmenyaga bũrũri ũgũcoka warahũke wewe ũikara rĩu akinyĩte hau. Yes. It's economic advisor to the president. Yes. Ũguo nĩ mũndũ wa gũikaria mũgathe thĩ mũgathe akamũthikĩrĩria. Yes. Akamwĩra you are making a lot of sense my friend. Hiyo sasa umekuja vizuri. That's what I'm saying. Actually, Buddy should be here. No, he can summon Buddy. Not by the rule. By a circumstance. Buddy should be here. Big here, Buddy. Yes. Call Buddy. Now, Buddy, myself and they are discussing economic stimulus. Yes. We are actually coming up with a paper that will actually guide, government allocation of funding. Tucokie kazi mtaani that would be very instrumental and keeping our youth busy and working. I think that is fundamentally what we are actually looking at.
That's what we discussed today. Can find that. No, the Muda Hanado, whatever you are. No, the Manano, the Maratagero Futu, Gijaru Futu. People around here who bootlick you. They will bootlick you because of the opportunities you can get them, and because of the call, the shots you call. Futu. That's it. I don't know a Futu. Taba Kuniro and Rico Correro Mode. Guy got get a motura man. I go come. Moggiano come Camonelle. No, it's a Jagia. About the Mazaya guy. What was that? Nara Gary. Hiya. Red Yojera Vag, no Subaru. I was Guiana. I didn't know a million. I come to the cow. Oh, there, oh, so Kawakatiravi. I'm a couple But you get more vice president. What are you out there? No Korea na no akiroria mata kidogo. Iwe atu akuroria ni aroragia. Yes. Ando nimeka muhura. Munene ndako iye itu no igoro no re higoka. Iye goma. Munene ko kiri mura karuna ma neke munene. Bro mau ya na vuzo ugo. Asa munene na tia ukua maundu mothe serious. Yo dikwenda. Mheshimiwa bwana, unajua tumesikia umeweza hiyo. Yeye anamwambia Raila. Yeye anatafuta kiti. Yeye anatafuta kiti, vita kiti viko kazi. Mkubwa bwana, tumefurahishwa vile umerudi. Peleka soprano huko kwa Matiang'i. Tumefurahia sana vile umerudi bwana. Peleka soprano peleka kwenye. Utafuta mashogu. Utafuta mashogu huko mwende za mwaiku. You know, let me tell you, sometimes, gaini yako ya hado kidogo, wape menya rio dira. Have you gone near the other side? Yes. Ukichoka nawe. Ukichoka weketatia. Udhomete. We kunyete. Look at President Moi during the coup. Asa vaivuha watu wekira ke. Something else. Ni amenyire. Lubo inago. Yotai. Achia kole agano chamoliga inie. However the song goes. Now Moses Kuria is wiser. And an advisor. And he has been watching the people celebrating his brief downfall. He was complaining to me the other day, people don't call him. Well, it happens to everyone. Former minister. Yes. This guy who was one of the brains behind Konza. Bitang and them. Former PS. Yes. And said something to that effect. It happens. Muda is back and he will choose very much who's called to peak. Wewe kama ulimsekelea hapo ukimwambia alikuwa na liga na kiti, ngoja mwaka moja kabla umpigie. Hata mwaka inaweza. Na usimgurusie kadi ya Rabe. Muda wito. Asisi tutrori rwo mwana umwe wito. All the best. Ninge wega wari wira uyu naguo ri. Rucio nduri presa. Nduri. Asa. Ona kugitwo kuingatwo andu othe acio ni mariganagira. Ukingata nu. Gutwira amande ti Friday. Yes. Ucio andu wira no ngiikara. Ninge president ri. Ti ati ni ore mwitaga. Ni aigua ni arabatara andu.
Nilele ibatara utari waku. Wewe kulia kuna kitu nataka mniambie mkiwa na ndii. Mukuje. Ndio ndio guthie. Yes. All the best. All the best. This is an epic day in this country. Ni muthenya munene. Ni muthenya munene. And I think deservedly so. Tinga Ward ya Lego. Engineer Right Honorable Raila Amolo Odinga. Auchagorire kurugorio as his candidature. Yeah, the AUC. Yes. Ona actually daika ithatu thiru ni hindi igongona ria korwo ria thire kuria State House. Yes. Nairobi. Yeah. And na nitukiirwo. Launch you majuke. Majirani aitu ni metekire. Yes. Reke tuge launch yo ni nene. Yes. It's a big one. You know, in this day, 14 years ago, we promulgated. Oh yes, umuthi ni anniversary ya miaka 14. Yes. Ya gatiba ya 2010. Kiugo gia tunigia tukostire miaka ta eri gukimenya yeto promulgation. Aigeito tutiakiguite there before. Yes. Aikona mera sitiahotire gweta ciana ciao ritwa riu. Na nio maheaga ritwa. Ciana maritwa kuringana na niki kiraria. Yo promulgation ni melena swida. Promo ade promoangoa. Promulgation. Promax. No, that was a big day. It was a big day, a big moment for this country. Mundu walikuwa bururi-ini mwaka ucio wa 2010 ri. Oh yes. You can remember that was a big day. It was historical. Na ndiko katiba karia tuhuthagira after, of course, a serious work that was done. Reforms did najia riu ni undu wa Gen Z. Bafate bamanya even the likes of Jimmy Agri Orengo. Kina Paulo Kivugi Moite. Bara ya reforms ri. Yes. Yajitie tene. During the days of one party state. Reforms. Oyuka katiba karia ka mbere. Karia ka asparaga ikana karia. Ile ya 205. Yes. Ile ya ishugwa na idigo ya iriku. That was not the Bombers draft. Not the Bombers draft. It was the which draft? No, Bombers draft ni ya 205. Ni ya 205. Ni ya jokie kireguo. Ni ya jokie keji mute. Yes. Oishoka goikaruo thiri. Gishoko riko. Yes. Then eventually we were able to, in a momentous way, promulgate the 2010 Constitution. It's 14 years today. Oh yes. Na muthenya ucio gweci Raila Tinga Ward ya Lego. Ona kenia kire passion muno na reforms ya bururi uyu. Nikio araugire mimi nataka tuweke hiyo siku ya katiba. Hiyo siku ya kukumbuka katiba ndio nataka tuzindue. No, Raila ni endete maundu grand, maundu manene. No, Raila and grandiose are one statement. Maundu make ni grandiose. Grand coalition. Launch ino yake ri. Onoko ni amuini ri. No we ni mukire. Ni njuke. Turamumanyisia kurugorio gwa kioneki. Na safari. Zafuri 20. Right Honorable Raila Odinga ni aragweteria launch ya mwaka Alawari ya guthie AUC haria mwena aria makagemia igongona riri ni mugace mutongoria wa bururi na Arunake munini wa president Rigathi wa Gachagua special appearance. Yeah, I'm a president. It was grandiose. I was following it. Yes. And we are assuming as you more carry those are our votes. Ona ne gutie mundu tanarugama na commit. Yes. Ni arugama na kioneki kia Raila Amolo Odinga. Ni gimagicoka maturugari unigiro no tumarakarire uru. Guketwo ni Samia ri. Yes. Ruhu ri. Na
Kikwete. Yes. What he said. A gentleman. That is a polished gentleman. Yes. Na president wa Korea South Sudan. Yes. Salva Kiir Mayardit. Also the chair of the East African Community. Niwe chair wa kahinda gaka. Yes. Na Ndayishimiye atutumira prime minister. Wari akiruga kirito muno. Uri kulike tukurugire tukuti. Tekero bakitike kwenye Raila Odinga. Goiwa Raila. Uri tumreka yizo Kenya. No, but the translator was very Polish. Yes. Na Rwanda na matomire waziri. Yes. Na kena letwa Irito. Irito pio. And of course, leo muthuri ya Chaimani wa muherega. Ndagiye Iritu guko. Muthuri wa muthegi. Wa horio. Oh. Oya unagira andu miti. Nana Ava. Then c'est moi Musharraf. Baba Muhosi from Uganda. From Uganda. No se tutike muikaga kiemeri. Acha ni ugire. Nĩarekageria ke arangia. Ndamuthikiriria haha gĩũka kũrĩkĩrĩria uga atĩrĩrĩ tondũ moneka ta mũnogire rĩ korwo mũtikwenda story ciakwa mũtingĩkũnjĩtĩte. If you are this is the what? The fifth. So in Uganda there have not been many. So I have many speeches. Agũtaragĩria ũhoro wa mbara yarĩ. I don't remember which country agũtaragĩria. Yes. Mbara yao ya wĩyathi. Akauga rĩu andũ aingĩ rĩ rĩu mathomaga ĩyo ĩta history. No harĩ we that is not history. It's current affairs. And he does not give a who. No, he doesn't. He just brought out the matter. So those things have happened when I was still around. I was not even the ages of Gen Z. I was not agitated. Itami bahaine akoroera wehabi. Wewe ati history halewe. I've been actively involved in the struggle of Africa for 64 years. Imeenda Samona Machel. Aiwa, ajiria korera bururi ona tutaithuraga wehabi. Wewe ndire. No na kia diari. Dana bauti tandira no horo wa Raila. Ani abire ugocio ti wira. Ebi Raila ti wira hetha. That is if you are ongerera. No, que tu around Yara ira ni okwo. Ni okwo. No, he's going to have a ball in the evening. Asiliona. Silingalia. Niona mpaka Mama Samia. Likuja mpaka na Fuma. Mambo iko sawa. Sasa tupange sasa. Sasa William Ruto rais. Amesha mimi nimeshazinduliwa. Sasa ni campaign. Anuru okangamaki. Hau hati maundu ma wapi nduru na gutirwe borora tunguo aca gutire tugokira tene gutire ni na sababu hatiraro gorokari era majegwa mundu akiimba kura ya baba kwa istia guo utamuka asubuhi tunaenda kulinda kura utakaa usiku wa manane tutakaa huko polling station national tallying station itakuwa wapi si Bomas iko Bomas wakero para Bomas iko wapi ya para iko Bomas iko Addis Ababa tutatembea mguu Addis Ababa road pale in Australia pana huko Ethiopia. Ai, mbona wamepeleka mbali ndio waibie baba? Wakuje wahesabie huku. Si tuko na Bomas. Mahali watu wanaweza tembea. Mahali tunaweza kuja tulinde kura ya baba. Mbona hatujasikia kumetangazwa voter registration?
Kuna ndiraikio guo. Hapana, hiyo sio hiyo ya nini ya siafu wote. Nani wanapiga kura? Na wanashindana na nani? Nikuuliza tu, unataka tujue wapinzani. Kuna mtu anasimama na Jubilee. PNU. Wewe hakuna chama. Na sasa hiyo ni kampeni gani? Lakini baba ni ODM. Lakini baba hata kama waitizi chama, ni mzuri aseme yeye ni ODM damu. Hawezi wacha hiyo title ya ODM. Na Sifuna Miwe. Tutaki kujua kama kampeni ni corporate ama ni social. No, they will have a hard time telling them. Leo mutirafatanio. Andu ni maigira fest leo. Mwetha beja haria. Mutire delegation ine ya fest. Eje mutire haria hot dish ni. Ni wanya guthire thufuria. Muguthio haria itaki-ine. Tunataka siku ya election yenyewe tukue 10 million strong. Ono bau gweciria ni bakerwo rucio ndireciria kuma rucio president ena icera gitaro kia Nyanza na ndiragiciria ni magagithie na Chumaliet. Yeah, mother, I think it is very strategic. I am sure he will be received like Luanda Magere. President nake no mucori. Ndirakwira ku wakamukiro ta Luanda Magere. Amurugurio muthi. Yes. Na mwitire guest ng'u kuma nja wa bũrũri. Yes. Nake muthenya ungi aroke ground gwake. Simuliona nilileta paka viongozi kutoka Afrika mzima. Wa support huyu baba. Nataka baba aende EU. Tunataka tutapiga kura. Sasa hiyo bana hiyo. Hiyo si yetu ya. Na uwaambie Chebukati. Chebukati. Hapana jaribu. Kiti Chebukati. Hii bwana haina Chebukati. Kwani nyinyi hamsikii? Chebukati ndio rumo bwana. Aligi African Union. Huyo Chebukati ya huko ni nani? Nani agent? Ini kabenta anasimama. Tunataka tujue agent wetu ni nani. Ndio tujue wale wanaangalia kura. Msijaribu kuibia Chumaliet. Oni meterere njere giraundi. Wathe ni agithie ku. Mere asalale. Kumbe mnapenda huyu baba namna hiyo. Baba ni mtu yetu. Na wewe Ruto ni mzalendo. Wewe ni mzalendo. Na 2027 ukihakikisha baba hajaibiwa hii. Hiyo sasa my friends, hiyo haina mambo ya kuiba hiyo sasa iko klasi yake. Iko ligi huko juu. Sasa akipata hiyo 2027 sisi tunakupatia block. Tutaenda pale hata kuna kungalia. Tukiona tu Wilibaro tunatia. Bora ujaribu ubadilishe nembo ya chama. Uweke machungwa ndogo juu ya Wilibaro. Bas. Tunakupitisha saa 3. Kuna mtu tatisa wewe. Unajua hata wewe kitambo ulikuwa ODM. Watu wa ODM tunawajua. Na wewe Rais Ruto ulikuwa ODM. Pentagon. Si ulikuwa kwa Pentagon. Sasa ukiingia ODM utoki. No, I am looking forward to see that visit. We will see it tomorrow. The president will be received with pomp and car. Leo manya haha ni give and take. Andwacio kuringana ori. Ona matiramenya amwe ground yaingi. Atigithurano ni gia February next year. Mbona wametangaza mapema?
Hii sasa ni ya diplomasia, azunguke nchi zote za Afrika akitafuta ile kura kubwa, sio hii yetu. No, kaingo president. Sasa unaona mimi, jamani, si mimi ni muungwana. Nimesema baba apate kiti kubwa hata kuliko yangu. Si nimesema apate kiti kubwa kuliko yangu? Sasa mimi ni mtu najipenda ama ni mtu muungwana? Si hiyo sasa nimefanya ungwana? Baba atakuwa kiongozi wa Afrika. Mimi ni kiongozi wa Jamhuri ya Kenya. Nani mkubwa jamani, na wauliza watu wa Kibos? Nani atakuwa mkubwa ya mwingine? Sasa mnarudi mniletee Israeli ya nini?